V zavetišču za konje se dan začne že zelo zgodaj. 12-letna Luna prinese zajtrk svojim oskrbovancem, ki potrebujejo posebno nego. Het is een beetje mager en hij heeft wat kale plekken. Dat komt door de ondervoeding. En hij glimt niet echt mooi en dat hoort wel. Ker so konji podhranjeni, jim Luna pripravi posebno krmo z dodanimi vitamini. V Španiji so konji zelo priljubljeni. Nekoč je bil tu ranč, kjer so Lunini starši prirejali počitnice za ljubitelje teh plemenitih živali. Sedaj, ko je finančna kriza prizadela lastnike konjev, pa so turistično konjušnico spremenili v zavetišče. Het is hier een crisis en dat is heel zwaar hier. Dus ja, ze kunnen niet echt meer goed voor hun paarden zorgen. En ze doen wel hun best, maar het lukt gewoon niet. Want hun kinderen gaan natuurlijk voor. Trenutno se v zavetišču nahaja 40 konjev in nekaj oslov. Tako ima Luna vselej dovolj dela. Ko si žival opomore, jo predajo novemu lastniku in zavetišče lahko sprejme novega gosta. Luna je ob slovesu od konja sicer žalostna, a hkrati vesela, ker ve, da je njen varovanec spet pri močeh.